svima ljudi, danas ću vam pokazati tutorial i kako da napravite najbolju bežičnu antenu u samo nekoliko koraka. Ostanite sad sa mnom. Prvo je što vam treba limeni poklopac ili oval. I u ovom slučaju imam oval, neću da povezujem jer sam već napravio. Sad pravim samo tutorial. Ovo. Treba vam drugo, treba vam bakarna žica za povezivanje televizora. Ne ona obična, sad ću pokazati, na 2 mjesta vam treba takva žica i to je to. Ovakva žica. Kamera, fokus. Ovakva žica to unutra ima kao za ovo. I vaš oval ili limeni poklopac povežete, treba će vam izolir traka. Uzmete jednu takvu žičicu, tačnije žicu, ogulite da ostane samo onaj bakarni deo žice i uzmete ovako, ovdje zalepite taj jedan deo žice, ovako iskrivite i napravite jedan krug od ostatka žice i posle treba vam još takve bakarne žice. Znači opet ogulite i ovdje da se stavi. I zalepite isto ovdje sve izolirali trakom tu i tu da bi držalo. I ako ovaj ovdje deo što sam sad objasnio nije dovoljno blizu, slobodno ga malo iskrivite, ali pazite da ne pukne. I ovdje ovako, otprilike može ovako da bude. I treba će vam nešto, ja samo kažem, treba će vam nešto da biste izbušili ovdje rupicu za drugu žicu. Ja sam, kažem, topla preporuka, najbolje da koristite čekić, neki štraf stari, ovdje kao na primjer izbušite i protnete ovdje žicu. Ovako, znači žica. Bitnije od svega da blankirate kako treba i ako imate, i bitno je također da kabel bude jako dug kao meni da bi stiglo do ove druge kuće. I možete ga povezati na vaš televizor, doduše nemojte na televizor, neće da vam radi, ali na raditi. Radit će, evo sad ću ja da pokažem kako radi, ali to ću da pokažem antenu. Već napravljena antena, zakačena na terasu. Vidite, tu je bakar i sve što sam objasnio. I ovdje ide kabel. Čujete muziku? Uživo se čuje mnogo jače. Evo idemo od kraja pa sve do početka, pa vidite. Ovdje nema ništa na početku. Uhvatio je radio stanicu jednu. Treću. Slušajte kako čisto hvata. I ovdje neka muzika. I tako mi smo imali tu promociju. I ovaj neki program. I ovdje nešto što zuji malo. Ovo jako... O, muzika! Ovo je neka strana muzika.
I ovo isto dobro. Neću tačno da tempiram stanicu jer je albansko. Poslije će me jebati zato što sam ja Srbin. Ovdje isto neke vesti, samo što se ne čuje, smanjeno. I ovdje neke vesti. Ovdje je rock and roll. I da, to bi bilo to od videa. I ne znam da li ćete vi moći prvo da povežete žicu tu što će ići ovaj radio kao meni, pošto ja imam primjerak radiona iz 1997. godine koji je baš ono star, ali je jako očuvan. Kao što vidite, jednu malu grebotinu ima tu. I eno ga, evo da ne bude da je fake. Evo ga ovdje, tačno ovdje je kabel od antene. I poz ljudi, svi me zapratite. Like, share, subscribe, bla bla bla. Ćao, doviđenja, 6-7, ćao.